Hello, this is Blue TV. Nko mubizi ni mwanya wa sport. I go by the name of Yishimiye. Komeza natwe ukora like, share and subscribe for more info, for more sport news ziri trend ako kanya. Right. Kamere ku musore Lionel Messi na bimwe mu byamamare hariya muri Leta Zunze za Amerika, aho DJ Khaled yaje kugaragara yishimye mu mashusho yagiye ashyira hanze, yishimiye kubona Lionel Messi akinira hariya i Miami. Si DJ Khaled wenyine yari yazanye n'abana biwe, Lionel Messi ari kumwe n'abakinnyi bagenzi b'ikipe ya Inter Miami ko bari baje kumureba. Rero DJ Khaled yari wenyine kuko yari kumwe na Didi wahoze yitwa PDD cyangwa se Puff Daddy, nabo bari bahari baje kwirebera uyu mukinnyi uburyo atambaza agapira, dore ko ari ibintu nyine nkuko muri kubona aho mu mashusho. DJ Khaled yishimiye cyane, dore ko DJ Khaled yaje kuba ananika ko ati Imana yarabikoze, nta wari uzi ko umukinnyi wa mbere ku isi Imana ya football Lionel Messi ari igihe kizagera akaba ari gukina hano ku butaka bwacu. Ngo rero ari kumwe na Puff Daddy cyangwa se Didi baje kureba Lionel Messi, urabona ko bari bishimye, akanyamuneza kari ku maso kagaragara. Rero nyine ubwo yakomeje avuga ko dore ngo na Beckham aho ngaho bari kumwe barya amafoto, reba Didi kunarishimye afata amashusho stade yose, reba DJ Khaled kunarishimye kubera kubona Lionel Messi akina. Rero ko bikomeje yavuze ko nyine nta wari uzi ko igihe kizagera bakabona Imana ya football Lionel Messi Andreas Messi ari hariya ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika atambazayo football, dore ko ni mu mukino nyine wa nijoro bakinaga n'ikipe ya Atlanta, baje kuba bayitsinda ibitego 4-0, harimo ibitego 2 bya Lionel Messi na assist yaje kuba atanga, bibaye ibitego 3 amaze gutsinda mu mikino 2 amaze gukinira hariya mu ikipe ya Inter Miami muri Leta Zunze za Amerika. Amaze gutsindamo ibitego 3 na assist imwe mu mikino 2 mu minota 118 gusa amaze kugira. Urumva ko ni performance nziza, abantu bakivuga ni Lionel Messi kubera iki yagiye muri Amerika tubona agitambaza umupira ku rwego rwo hejuru. Hari bamwe mu bakinnyi anarusha imyaka, arusha no gukina kandi twanga bafite imbaraga nyinshi. Rero ikipe ya Inter Miami ikomeje kuzuka nyine nkuko muri kwibona, aho imaze gutsinda imikino 2 ikurikiranye nyuma y'imikino 12 idatsinda itananganya, yose yitsindwa. Ariko aho kisigenza aziye nyine namwe muri kubibona aho ngaho ko ibintu bimaze kuba amata n'ubuki mu ikipe ya Inter Miami. Kambe nyine hanga ya kuvuga muri mwanya iri kuri Lionel Messi. Iyi news Blue TV sport nko mubizi ni akagaruka every single moment, abaza makuru imikino agiye ari updated mu gihe tugezemo. Ago bari na mushisha makeya, mukomeze mane natwe mukora subscribe, share, comment kugira ngo inkuru zayo zibacika.